Assalamu alaikum dostlar. Barpikisar YouTube baraqçasının katılımcıları jana görүүчүлөрү. Tuğanlar şu sizleri görüp жатқан başında iki qo'shqor satıladi ekan. Egerde sizler görген qo'shqor жаққан болса шашылыңыздар. Номерин түйүнө калтырып кетебиз. Адрес Жалал облысы, Сузак району, Барп айылында. Белгилүү Гиссарот Алмазбек агабыздын короосу. Эгерде кайсыл бири жаккан болсо ошону белгилеп жөнөтсөздөр болот. Андыктан сиздерге жаккан болсо шашылыңыздар.